U ime Boga milostivog, samilosnog, neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi selama i njegovu časnu porodicu. Danas smo svjedoci brojnih sukoba i ratova u svijetu. Kroz historiju su mnogi neprijatelji islama nastojali da ubace smutnju među muslimanima. Neki muslimani kroz historiju su uspjevali prepoznati ove smutnje, dok su opet neki ostajali bez ikakvih reakcija. Zbog smutnji od strane neprijatelja islama mnoga carstva su padala. Danas imamo situaciju da naša braća muslimani u svijetu izloženi su različitim neprijatnostima i nepravednostima, dok mi njemo posmatramo. Zato danas imamo Palestinu, dakle, koja je uprita u očima javnosti, međutim niko ništa ne reaguje. Imamo Irak, imamo Afganistan. Interesantno je da u najvećem međunarodnom tijelu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, 5 stalnih članica, nijedna od njih nije iz domena muslimanske populacije. Evo, dakle, mogli ste primijetiti da je tema današnje emisije islamsko jedinstvo. Među najizraženije slabosti koje su stoljećima otežavale funkcioniranje islamskog društva ogleda se u razlikama među islamskim i vjerskim školama, odnosno mezhebima, a koji su neprijatelji islama poticali s ciljem destabilizacije cjelokupne muslimanske zajednice, odnosno ummeta. Vrlo zanimljivo je da se te neprijateljske smutnje u islamskom ummetu uvlače u trenutku kada različite mezhebe odlikuje više zajedničkih nego suprotnih stajališta. Rahmetli Imam Homeini je vrlo mudro prozreo opasnost koja vreba od tih smutnji i vanjskih ataka, te je od prvog trenutka uspostave sistema Islamske republike Iran počeo muslimane pozivati da prevaziđu razlike i netrpeljivosti i da budu ono što uistinu jesu, a oni su uistinu braća. Zavjere neprijatelja islama su danas kompleksnije nego u prošlosti i upravo ta kompleksnost zahtijeva mnogo bolju organizaciju islamskog društva u procesu neutraliziranja tih smutnji i urota. Među te urote koje su pokrenule zapadne vlade, bez sumnje spada i islamofobija. Jedan od ciljeva antiislamske propagande na zapadu je unošenje straha od islama među stanovnike zapadnih zemalja. U tom propagandnom procesu se kroz razne medije, počev od filmova i knjiga pa do štampe interneta, nudi vrlo opasna slika islama. Naravno, u cijelosti iskrivljena slika ove monoteističke religije. Potom se iznosi tvrdnja da se islam ubrzano širi i da će uskoro zahvatiti Europu i Ameriku. Iznoseći neosnovane tvrdnje da je islam brutalna religija i da ne poštuje ljudska prava, među svoje stanovništvo unose strah. Međutim, uprkos svim tim negativnim aktivnostima, mnogi stanovnici zapadnih zemalja se okreću islamu i prihvataju ga kao svoju vjeru i religiju. Oni kao razlog tih svojih težnji navode napredne stavove i učenje islama u mnogim oblastima ljudskog života. Ne treba zaboraviti da su osobe koje prelaze na islam u zapadnim društvima većinom visoko obrazovane i da odluku o prihvatanju islama donose na temelju dugoročnih studiranja i analiziranja, a ne na temelju prisile bilo koje vrste. Porast muslimanske populacije u svijetu i svakodnevna konvertiranja u islam sa jedne strane i statistički dokazan neujednačenost nataliteta i mortaliteta u korist mortaliteta u zapadnim društvima sa druge strane, podaci su koji među čelnike tih zemalja unose strah. Upravo ti podaci predstavljaju dodatni poticaj zapadnim liderima da intenziviraju svoju islamofobičnu propagandu protiv islama i islamskih zemalja. Izvršna direktorica Islamske zajednice Sjeverne Amerike, Lavija Safi, o ciljevima takvih procesa kaže sljedeće: islamofobija je strateško oružje kojim se muslimanima nastoje marginalizirati.
Evo za sve naše dragi gledatelje koji su se tek sada uključili u program, tema naše današnje emisije je Islamsko jedinstvo. Sa nama večeras u studije uvaženi gospodin Mahmud Šalui, dakle generalni direktor Muzeja savremenih umjetnosti i istraživač za vjerska pitanja. Dobrodošli, gospodine. Selamim ja vas i sve vaše gledatelje koji nas u ovom našem programu prate, želeći im uspjeh u njihovim životima. Na samom početku ja se iskreno nadam da ćemo ovu temu podobno obraditi za dobrobit našeg islamskog umeta. Pa evo na samom početku, šta znači jedinstvo i zašto ovo pitanje slovi kao najvažnije pitanje islamske zajednice? Bismillahirrahmanirrahim. Mawzu' vahdat yeki az mawzu'hay. U ime Boga milosnog, samilosnog. Pitanje jedinstva jedno je od važnijih pitanja ne samo unutar muslimanske zajednice, nego i svim božanskim religijama i uopće ljudskoj zajednici. Vahdet, odnosno jedinstvo, znači ujedinjenje, harmonija i integracija. Također može da znači zajedništvo, ustezanje od samoće, izoliranosti, razilaženja i tome slično. Jedinstvo uzrokuje da svi faktori u društvu budu usredsređeni oko jedne centralne stvari i da se ustežu od razilaženja, frakcionaštva ili bilo kojih drugih sporova. Ono što ljudsku zajednicu suočava sa iščezavanjem i negativno djeluje na nju, u stvari su razmimoilaženja i sporovi koji obično i po pravilu dolaze posredstvom njihovih neprijatelja. Upravo takvo nešto doprinosi da isti ne mogu ostati i očuvati svoju postojanost, čvrstinu i nepokolebljivost. Dakako, jedinstvo među muslimanima je veoma važna stavka njihovog opstanka. Ako bi muslimani ozbiljno pristupili pitanju jedinstva i ako bi djelovali u tom pravcu, nikada ne bi bili suočeni sa sramotom koja im se danas priređuje u ovom nepravednom svijetu. Frakcionaštvo i nedostatak jedinstva kojeg smo svi danas svjesni uzrokuje da velika svjetska muslimanska populacija koja može promijeniti sudbinu ljudskog roda zapravo ostaje praznih ruku i biva izložena dominaciji i tiraniji stranih faktora, gdje svakako biva zloupotrebljena na svaki mogući način. Ako ne bi bilo jedinstva, muslimani bi u svijetu bili izloženi ponižavanju. Tada bi njihov neprijatelj dao si za pravo i bio smijun da ih izloži svakovrsnom poniženju, vrijeđajući muslimanske svjetinje, ponos i čast muslimana uopće. Međutim, muslimani u svom grandioznom broju u svijetu i sa svojim postojanim ubjeđenjima i vjerovanjima, čiji je glavni izvor božanskog porijekla, odnosno Kur'an časni, kao i njihov poslanik, alejhiselam, koji ujedno predstavlja simbol jedinstva i trezvenosti, mogu doprinijeti životnoj sreći ne samo sebi, nego i cijeloj ljudskoj zajednici, što će na koncu uzrokovati udaljavanju svijeta od tame i uputiti ga ka svjetlosti i sreći. Želim na početku da poselam i pozdravim vaše gledalce televizije Sahar. Što se tiče promjena koje se dešavaju u islamskom svijetu, mnogo toga je rečeno, mnogo toga je izanalizirano, mnogo toga je prezentovano, prikazano, reagovalo se na različite načine i tako dalje. Međutim, činjenica je da ovakve pojave koje se u mnogim slučajevima mogu nazvati revolucionarni u mnogim segmentima, uglavnom bježe sociološkoj nekoj analizi prema iskustvu koje postoji do sada u tim velikim fundamentalnim promjenama u svijetu, kao što su recimo revolucije,
promjene političkih sistema i tako dalje, pokazalo se da u momentu dešavanja, dakle u momentu kada se one odvijaju, obično one bježe nekoj ozbiljnoj naučnoj analizi, sociološkoj analizi i tako dalje. Tako da u onim događajima koji su se do sada dešavali u istoriji, trebalo je proći obično ono što se kaže neka historijska distanca, da bi se na pravi način prikupile informacije, da bi se upoznalo sa uzrocima takvih pojava i da bi se na kraju eventualno došlo do zaključka zbog čega je do takvih pojava došlo, šta je bio njihov uzrok i šta je bio njihov cilj. Mislim da je ista situacija sa dešavanjima sada u zemljama islamskog svijeta ili arapskog svijeta i da mi nemamo baš ispravna saznanja o tome šta su uzroci tog dešavanja, kuda ona idu, u šta će se izroditi i tako dalje. Ono što mi danas znamo o tim događajima je to da u stvari ono što nam plasiraju mediji, uglavnom zapadni mediji. Dakle, ako pratimo ove uglavnom medijske analize, pa neki, hajde da kažemo, uslovno rečeno i naučne, vidjet ćemo da kada su se počele te promjene dešavati, prva reakcija je bila to da ih niko nije očekivao. Znači, nijedan, može se slobodno reći, ni političar, ni analitičar, ni čovjek koji je poznavao to područje tamo, nisu očekivali tako nagle promjene. Znači, to je nešto što je zaista se desilo iznenada, jedna eksplozija nezadovoljstva i tako dalje. Nakon toga sve ono što je uslijedilo i ono što mi danas slušamo na televiziji, na radiju i tako dalje, čitamo u novinama, su u stvari jedne konstrukcije ili tumačenja zapadnih medija, zapadnih analitičara i tako dalje. Tako da ja lično se ne mogu pouzdati, znači ne pouzdajem se previše u te analize, ta razmišljenja, tih događanja i jednostavno mislim da treba sačekati određeno vrijeme da se istinski sazna šta se iza toga, šta je u stvari posljedica, šta je pozadina tih događaja, šta je uzrok i tako dalje. Ako pogledate sami naziv i terminologija koji se koriste ukazuju na nešto što je iskonstruisano, jednostavno. Sam naziv Arapsko proljeće koji se koristi, koji je postao ustaljen u zapadnim medijima i tako dalje, govori o jednoj sugestiji, tako da kažemo, znači automatski se tu isključuje bilo kakva mogućnost uključenja islamskog elementa. Recimo, zašto se nije reklo islamsko proljeće ili neki drugi naziv. Ovdje se automatski, znači u startu, pokušava eliminisati element islama, iako se te promjene dešavaju u islamskim zemljama i sigurno je da će ozbiljna analiza pokazati da, iako možda nije ključni element u nekim zemljama islam, ali da je imao veoma značajnu ulogu u pokretanju ovih događanja, u njihovom iniciranju i tako dalje. Evo, Kur'an kao naša časna knjiga i kao najbolji vodič, koliko igra ulogu u promovisanju islamskog jedinstva? قرآن به عنوان مهمترین منبع آسمانی Kur'an kao najvažniji nebeski izvor i kao neopisivo vrijedna knjiga muslimana u većini svojih poruka ili ajeta poziva muslimane da se ujedine i integriraju u jedno tijelo. S tim u vezi, Kur'an časni poručuje: Va'tasimu bihablillahi jami'a. Čvrsto se držite Allahova užeta i nikako se ne podvajajte. Ovaj kuranski ajet ili poruka govori o važnosti naše teme, jedinstva i muslimanske integracije. Kur'an se nije zaustavio samo na tome, nego je otišao i dalje. Ne samo da muslimane poziva na jedinstvo, nego svom poslaniku na ovakav način
poručuje: O poslaniće Božji, svim vjernicima, pobožnjacima i onima koji vjeruju u nebesku i božansku knjigu, prenesi moju poruku, da se okupe oko jedne stvari koja je zajednička među njima. Šta je to zajednička stvar? Illa na'budu illallah. Ne činite ibadet i bogosluženje nikakvom božanstvu osim uzvišenom Allahu Đelešanuhu i nikada mu ne činite širk, odnosno ne pripisujte mu druga. Stoga samo ova dva pitanja, znači bogosluženje jedinom Bogu Đelešanuhu i nečinjenje mu širka, uzrokuje da ne samo muslimani, nego i pripadnici drugih nebeskih religija žive jedni sa drugima u međusobnom uvažavanju i poštivanju. Prema tome, Kur'an je knjiga jedinstva ili knjiga koja potencira i poziva svoje sljedbenike na jedinstvo. Ni na jednom mjestu u Kur'anu se ne govori i ne postiče na razilaženje i podvajanje. Ono što ljudskoj zajednici pomaže kada je posrijedi njen životni opstanak jeste upravo zajednički cilj. Načelno, ljudski pristup, odnosno kada ljudi djeluju i idu ka jednom cilju, tada ni jedna prepreka ne može da im se nađe na putu i da im pruži otpor kojeg ne bi mogli svladati, a zasebno kada je njihov cilj Allah i njegova blizina. Stoga, Gospodar u časnom Kur'anu od sviju, a zasebno od muslimana, traži da među sobom budu jedinstveni, te da se čuvaju bilo kakvih razilaženja i sporova, kako bi učvrstili svoje korake prema njemu, uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Pogledaj nas, ja Rabbi, odani smo mi tebi, tvojoj lijepoj riječi, mi smo njeni bulbuli. Haj, Allahumma Rabbi illallah, Allahumma haksi illallah, tvoje lice baki illallah, a sve drugo fani illallah, a sve drugo fani illallah. Naš je turban zeleni, a ogrtač maveni, i benzila crveni, bojen na kaflanini. Haj, Allahumma Rabbi illallah, Allahumma haksi illallah, tvoje lice baki illallah, a sve drugo fani illallah, a sve drugo fani illallah. Evo, čovjek je sam po sebi svojom prirodom i svojim prirodnim određenjem određen da u svemu što radi gleda primjer. Evo, imali smo primjer poslanika Muhameda alejhiselama. Na koji primjer da se mi oslonimo, u što da se ugledamo kako bi svijet, dakle muslimanski svijet se na koncu ujedinio? مسلمانان برای برخورداری از وحدت الگوهای متعدد. Muslimani imaju izvjestan broj uzora u smislu uspostave jedinstva. S tim u vezi, Božji miljenik, sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, je simbol jedinstva. Svi muslimani, bez obzira kojem islamskom pravnom pravcu pripadali, postaju jedno kada je posrijedi poruka i sami nauk poslanika alejhi selam, sveti grad Meka
i ibadet oko Kabe. Obredi i propisi hadža su neka od mjesta koja pokazuju jedinstvo svih muslimana u svijetu. Na tom mjestu svi muslimani, bez obzira kojoj islamskoj, vjerskoj, pravnoj školi pripadali, jedni pored drugih obavljaju ibadete svemogućem gospodaru Đelešanuhu. Džuma namaz i uopće namaz u džematu predstavljaju simbol muslimanskog jedinstva. To uzrokuje da svi muslimani tokom obavljanja zajedničkog namaza očuvaju međusobnu harmoniju i integraciju, te da shvate potrebno učenje u vezi sa borbom protiv ugnjetavanja i tiranije. Također, bogosluženje ili ibadet ove vrste možemo vidjeti tokom Mubarek mjeseca Ramazana, koji je strogo propisan u vidu fardijajna, odnosno svakom ponaosob muslimanu da ga uredno upražnjava i obavlja. Mnogi drugi ibadeti uzrokuju da svi muslimani na ovom putu naprave korak ka jedinstvu i integraciji. Danas je islamsko buđenje primjer muslimanske solidarnosti i njihove trezvenosti i svjesnosti događanja. Muslimani su slobodni da budu slobodoumni, da nesmetano stiču znanje i prikupljaju potrebna tehnološka iskustva, da na putu misticizma i morala dosegnu do uzvišenih stepenova. Pored toga, postoje dvije glavne razlike između nas, muslimana i nevjernika. Naime, mi idemo za znanjem zbog sreće, međutim, neprijatelji i nevjernici ovladavanjem naprednim znanjima i tehnologijom namjeravaju dominirati cijelim svijetom. Stoga, kako bi se oslobodili okova tiranije i kolonijalizma i strane dominacije, trebamo tražiti mnoge načine našeg izbavljenja, i to u traganju za jedinstvom. Trebamo biti u tolikoj mjeri jedinstveni da se među nama ne može vidjeti ni najmanji vid neslaganja, sporova i zavidnosti. Trebamo znati da razmimoilaženje i sporovi dolaze od šejtana, od neprijatelja i od stranih faktora, zato što ne mogu da podnose i toleriraju naše muslimansko jedinstvo, solidarnost i našu integraciju. Oni veoma dobro znaju da ako muslimani budu jedinstveni među sobom, izložit će svijet svojim uticajima i neće biti nepravde i tiranije koliko je ima sada u ovom nepravednom svijetu. Evo, profesore, možete nam sada reći koje su to posljedice ili koje će posljedice nastati uslijed islamskog nejedinstva u svijetu? عدم وجود وحدت در میان مسلمانان عواقب شومی را Nedostatnost jedinstva među muslimanima sa sobom povlači zlokobne posljedice. Neprijateljima smo zbog našeg jedinstva dozvolili da dugi niz godina vrše invaziju na nevini muslimanski narod, da svakodnevno ponižavaju i ugnjetavaju pred našim očima, što je nezapamćeno u islamskoj povijesti. Bez obzira da li govorili o vremenu komunista ili za vrijeme Rusa kada je u Afganistanu, na scenu se pojavila jedna od njegovih najbolnijih katastrofa.
Još uvijek narod Afganistana pati zbog nenadoknadivih šteta koje su mu priredili sovjetski vojnici. Nakon njih, zapadni svijet na čelu sa Amerikom je izvršio vojnu invaziju na Afganistan, koja traje još uvijek, i time priredio afganistanskom narodu još jednu tragediju koja potresa afganistansko društvo. Pored Afganistana, tragedija koja se desila u Kašmiru, pa i u Bosni i Hercegovini, zatim svjedoci smo i događanja u Iraku i nekim drugim muslimanskim zemljama, gdje zapadne vlade nastoje da po svaku cijenu stave pod kontrolu njihova prirodna dobra, pritom ne birajući sredstva. Naime, hoću da kažem, ako imamo priliku vidjeti sprovođenje tiranije i despotizma u nekoj muslimanskoj zemlji, to je zbog nepostojanja jedinstva među muslimanima. Ako bi se svi muslimani ujedinili među sobom, njegovi neprijatelji nikada ne bi mogli da ih izlože bilo kojoj vrsti pritisaka i arogancije. S tim u vezi rahmetli Imam Homeini, iranski vjerski vođa i lider islamske revolucije, u vezi sa onim što je cionistički neprijatelj priredio Palestini i nebranjenom palestinskom narodu, između ostalog kaže: ako bi svaki musliman izlio samo jednu posudu vode prema Izraelu, ta voda bi ga odnijela. Ovdje se misli na sramotu muslimana i njihovu brojčanu nadmoć u odnosu na Izrael, ali ništa ne rade kako bi se zaštitili od izraelske tiranije i okupacije. Odista, ako bi muslimani imali ovakav vid jedinstva, cionizam nikada ne bi zaživio i ne bi imali ono što sada imaju. Čak i u vrijeme kada je cionizam poprimao svoju formu, da su muslimani sačuvali i mislili o svom jedinstvu, ili čak sami Palestinci, što je važnije od svega drugog, to bi uzrokovalo da se cionistički neprijatelj mnogo prije povuče pred njima i danas ne bismo bili svjedoci tlačenja muslimana, devastiranja njihovih poljoprivrednih dobara i onoga što cionisti prerađuju u svetom regionu muslimana, Bejtul Mukadesu. Iran je bio između onih zemalja koji su upravo sa ovim jedinstvom i integracijom uspjeli da svrgnu kralja i uklonu kapitalistički sistem i potpuno uruše kraljevski despotizam. Danas je talas islamskog buđenja. On zahvata većinu zemalja i vrši pritisak na imperializam. Stoga ne trebamo dozvoliti da nad nama vlada smutnja i podjela i čija se šteta na koncu ne može nadoknaditi. Muslimani se moraju truditi da što brže budu okupljeni i ujedinjeni oko islamskog nauka, poslanika sallallahu ta'ala alihi ve sellem i vjerskih učenja, da se udalje od nebitnih razlika na kojima insistiraju naši neprijatelji, te da se ujedine kako bi što brže i lakše stigli do svog smiraja. Budite sigurni da je takvo nešto predodredio i naš gospodar, uzvišeni Allah dželešanuhu.
Govorili smo o važnosti islamskog jedinstva, govorili smo i o posljedicama uslijed islamskog nejedinstva, no kako danas kreirati jedno snažno, postojno i čvrsto islamsko društvo, znači koje će biti otporne uslijed najazda neprijatelja islama? برای رسیدن به یک وحدت احتیاج به فرهنگ‌سازی داریم. Da bismo došli do našeg cilja, do jedinstva, potrebno je da napravimo program kroz kulturu. Potrebno je naime da se čuvamo egocentričnosti i monopolizma. Trebamo se distancirati od individualne koristi i interesa te vrste. Moramo nastojati sprovoditi u djelo ono što nam je prepisao i što očekuje od nas naš svemogući gospodar. Muslimani nemaju nikakve nerješive i važne probleme među sobom. Problemi koji trenutno potresaju muslimane ili dolaze od strane šejtanskih spletki i neprijatelja ili zbog nekih individualnih aspiracija i nerazumijevanja. Međutim, sve te nesuglasice mogu se pomiriti i otkloniti. Veliki i svjetski poznati iranski gnostik i pjesnik Dželaluddin Mohamed Mevlevi ili Dželaluddin Rumi na jednom mjestu na veoma lijep način o tome govori. Ako bi pobrojao 100 jabuka i isto toliko krušaka, postaće jedno ako ih budeš pritiskao. Znači, ako biste bili u prilici da 100 jabuka i 100 krušaka brojite jednu pored druge, kada postavite jednu na drugu i ako pritisnete i izvučete njihovu tečnost, znači njihov proizvod će biti jedno, a to je voćni sok. Na drugom mjestu Dželaluddin Rumi smatra da je razlog razilaženja muslimana u nečemu drugom, na što ćemo i ukazati. Dželaluddin Rumi kaže da 4 osoba je dat novac. To je bio Arapin, Perzijanac, Turčin i Rimljanin. Svi oni su za taj jedan dirhem htjeli kupiti nešto, a to je grožđe. Međutim, to su tražili na različite načine zbog različitosti njihovih jezika. Perzijanac je tražio angur, Arapin ineb, Turčin je tražio uzum i na kraju Rimljanin je tražio da mu daju estafil. Svi oni su na svojim maternjim jezicima tražili jednu stvar, a to je grožđe. Međutim, zbog različitosti njihovih jezika upali su u probleme, svađu i tuču. Rumi je ovu scenu prepjevao u svojoj mesnevi, gdje kaže da je u tom momentu naišla osoba koja poznaje sva 4 jezika i da im je objasnila da govore o jednoj te istoj stvari. I među njima ne bi bilo svađe i prepirke i odmah bi se izmirili da je jedna takva osoba koja poznaje njihova 4 jezika naišla. Tada bi im kazao, ja ću samo se ovim jednim dirhemom ispuniti sve vaše želje. S tim u vezi jedan veliki dio naših nesporazuma i razlika odnosi se na neupućenost u predmet, odnosno neznanje. Znanje i upućenost, a zasebno dalekovidost u odnosu prema vjerskim osnovama i upoznavanje sa islamskim naukom, Bogom i Kur'anom, jedan je od važnijih faktora koji uzrokuje i izaziva jedinstvo. Sve što se više povećava upražnjavanje, život i kultura Kur'ana, imana i bogobojaznosti i što se više budemo udaljavali od zlokobne pristrasnosti, ostavljali po strani lične aspiracije i egocentričnost, tada ćemo kao rezultat imati jedinstvo od neprocjenjive važnosti. Koliko je zemlje, shodno svojoj kulturi i običajima koji vladaju u njima, mogu uticati ili doprinijeti u jačanju jedne muslimanske zajednice i muslimanskog jedinstva? Kultura njegovanja jedinstva uzrokuje napredak i razvoj država i ljudske zajednice.
Ako su pojedine zemlje današnjice uspjele pod svoju dominaciju izložiti mnoge zemlje u svijetu, zapravo se može ustvrditi da su dosegle do jednog šejtanskog jedinstva. Ako smo danas svjedoci toga da su formirane neke važne unije na svjetskom nivou, ne može biti ni jedan razlog tome izuzev toga da su isti, kako bi došli do svoga cilja, pristupili jednoj ovakvoj solidarnosti i integraciji. Mi veoma dobro znamo šta naši neprijatelji rade kako bi došli do svojih pohlepnih ciljeva, na koji način se ujedinjuju i kako postaju jedno tijelo. Zašto se muslimani ne ujedine oko istine? Ako bi se muslimani ujedinili među sobom, ne samo da će urediti svoje društvo i državu u kojoj žive, ne samo da će osigurati ambijent sreće i uzvišenog morala i etike, nego će zasigurno na svim poljima prestići države koje ih okružuju na svim poljima. Muslimani, ako budu upražnjavali svoja uzvišena učenja i islamski nauk i njegove aktuelne i univerzalne ideje u svakom vremenu i prostoru i sa svojom stamenitom voljom i oslanjanjem na Boga Đelešanuhu, u tom slučaju će biti podržavani i od Gospodara u njihovom dobrom dijelu, u što naši neprijatelji ne mogu da vjeruju i što ne mogu da poimaju. Budite sigurni da ako se muslimani budu međusobno podvajali, dijelili i sporili, tada će šejtan njima vladati i igrati se sa njima. Kada god se okupe jedni pored drugih, kada se ujedine oko jedne stvari, tada će šejtan biti protjeran između njihovih redova. Ono što je predodređeno za jedinstvo je Božja volja. Jedinstvo uzrokuje da muslimani bilježe velike i zapažene uspjehe i napretke na različitim poljima. Potrebno je da muslimani otvorenih očiju gledaju na aktuelna kretanja i događanja u svijetu, da pogledaju na koji način su se ujedinile američke savezne države i kako su nastale Sjedinjene Američke Države. Različite republike sa svim svojim različitostima i aspiracijama, na koji način su uspjele da se ujedine i žive jedne pored drugih. Kako su u stvari nastale različite unije zemalja, gdje leži ključ njihovog uspjeha. U pojedinim zemljama poput Švicarske vidimo da se govore 3 različita jezika, njemački, italijanski i francuski, kao zvanični jezici dotične zemlje, ali to ne narušava njihov međusobni život i harmoniju. Sa druge strane, muslimani sa svim svojim uzvišenim učenjima i islamskim naukom koji imaju, zašto nisu u stanju da uspostave međusobnu integraciju, da se ujedine? Zasigurno, muslimani moraju da, što je moguće brže, ulože dodatne napore kako bi zadobili integrirano društvo, ispunjeno međusobnom solidarnošću i jedinstvom. Muslimani trebaju da u onoj mjeri u kojoj im je Bog naložio i naredio, da budu okupljeni oko jedne zajedničke stvari, a da svoju energiju usmjeri protiv onih koji im godinama prave probleme i zakočavaju im život, ne birajući sredstva na sve moguće načine. U suprotnom, međusobne razlike i nepotrebni sporovi će uzrokovati da neprijatelji sa svim svojim nedostacima i lažima dominiraju nad nama. Zašto? Pa zato što su se muslimani podvojili i podijelili na njihov neprijatelj ujedinio. Evo, ja se iskreno nadam da smo ovom temom uspjeli da naše gledatelje probudimo i da oni uistinu uspiju da gledaju istini u oči. Vama hvala što ste bili današnji gost i iskreno se nadam da ćete ponovo biti gost naše neke naredne emisije. من هم تشکر میکنم و برای همه بینندگان عزیزمون Zahvaljujem i ja vama. Našim gledateljima želim uspjeh i sreću u njihovim životima. Nadam se da će uložiti dodatne napore kako bi se ujedinio islamski umet
i kako bi na koncu djelovali za dobrobit islamske zajednice u cijelome svijetu i za islamsko jedinstvo. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj Mubarek četvrtak. Do narednog. Esselamu alaikum iz Teheranskog studija.